Burasha Chikonyogo atire one touch Idu Slate bagumya mpira Kenneth Pala defaina gamba play one Mugune Rasta Malik Yasin niwe yateba gore mwe awishaza lya Fort Portal. Turagambaho bwanyuma y'omupiira Vanda Aporta Deo oli omutendeki w'ishaza lya Fort Portal yasima abazaani n'abahagizi kandi yayoreka okushemererwa kwe ahabw'okusinga omupiira ogwo. Ninyenda kubanza kusiima abahagizi abanyakwizirikiro kya hati hakizanire kya St Paul's Major Seminary for this game. Tusobere kuba ntusinga against Russia goal M hali 0. Malik Yasin nasoka kuba nateba mu dakika zo kumalira. Ninyenda kusiima the executive, nsiime the management ya St Paul's Major Seminary nyakuterekizanire kiro kya hati. Ebyo bikiri aho Joel Kayijuka ati omutendeki w'abagorokipa abwishaze lya Burasha yahamya kunu baza kukora n'amaani munonga kurebeka ngu basinga. Nintoa mugisa guno kusiima Ruhanga abo mugisa guno guyatoa ku Sambeni game. Tusambe dakika enungi, tusambe first half enungi, but of course at the end of the day timu emazi yasinga. Tukuja kubyama ntuja of course kutekereza ensobi zaitu. Ona nambe tukoze kubi ntuja kutekerezao. Ntuanza kusima abagizi betu bona aba traveling all the way from Russia. Ivan Chomuhanji oli omushagiki w'ishaze lya Burasha yayikiriza okusingwa okweri izoba. Mbere ndumagizi wati wishaze lya Burasha betu. Today we have accepted the defeat hagati ya Toro ya Fort Portal City na Burasha betu batira goal M0 betu. Ntunira mbu akizana ochitu muka ekijoko kirichembogo next game rukoza bina bina tunia nti tujya kuteka amamani gona kurambo twagaruza mpira guno by goals 2 twaraba tukagena mtendero gundi. Ishaza lya Mwenge South nirija kuzana na nishaza lya Chaka 2017 byo kwa 8/2025 kandi ntiza kukoreka omupiira ogwo butunu aha Tayari West agagasha kwa Justin Nyakaisiki abwa Tayari West.